Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh foxke mandkom kollha. Seka! Mela aħna ġajna lura l-episod sabiħ ta' Bajtu Bacon, episod 59 jiġi da xejn minn kif intu raj sabiħ. Alright, għana għajjen l-lum. Inti ġejt bil-qmis, bil-li bata obġo fihom, bro. Inti ġejt bil-flok. Bil-flok. Extra large. Ija, ma dak għajjena minni, minn għal-ħares tmur xismu għabija, s-sifer feja minn nemus, għax t-ġura bil-gbar marda ta' ħajtek. Bil-malaria, jekk imur l-Etiopja. Kunna għat ixroba. Għazza bittar namut imut blades. Titkun għat ixroba, li naħseb għandek imma qmis bil-toqobġo fihom, ostja. Mux daqs taħdejja zgur. Nessa nitkellmu fuq dak. Guys, ħanejt waħda grazzi malajr l-sponsors ta' show, grazzi li Xakka Grill, sponsor ġdid, Meat House ġifiri tal-bliħ. Mort kemm il-darba, very good shit, għandhom il-laħamen frisk, mur tażel, jisajru jilek, it's beautiful, it's great. Go check them out, għandhom Paċevil kif ukoll il-belt. Online intimates ikolkom uptit naqa sexy time in the bedroom, naqa aktar advanced mis-soltu ikollhom kollox ċekkjaw onlineintimates.com, STD tests, condoms, lube, lingerie, kollox, anything related to the bedroom, they're your place to go. Gozo Creations, Aron ħabib tagħna għandkom xi tip ta' signage li għandkom bżonn, banners, flyers, printage, għamel il-sign tagħna, għamel stickers mal-High to College, veri kelmu lilu, very nice guy, very professional. The Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-mara tal-Spoon, il-sensei, kun kollak bżonna ek, tkun moħħok naqa fil-martial arts, issa miskin tal-ilna Bruce Lee, ġifiri, it's in his name. Chuck Norris. Bruce Lee. Mux xorta, coffee, potato, whatever, l-istess ħaġa, wieħed għajnejħek, u saliħor u koll, għajnejħek u koll, di, maġara xej. Grazzi li, xiet għal-spunġa. Grazzi u koll il-Layer Labs u koll l-Spooner daħal ma Bajtu Bacon, ġas biex jibda l-biznis, ġi il-fudari. Ġifir Layer Labs għakkam zon xaffari 3D printed li musa juhu l-gest għax nesa jgħamil għal-Spooner. Kelmonilu u l-mat photography li dajem iġi għadilna ritratti kolkom zon xie ritratti jennaf forsi għandkom xie aborx id tiftakru fija, tista saqsu l-mat photography jiġi. Tista tamela dik ta' mesens? Ġifir Layer Labs tal-Spooner. Sorry. Għandalu il-gest tana il-lum, gest vera speċjali, vera kontent. U vera, ġifiri, I'm kind of honored that it's a big shit, honestly, ġifiri, miġ blibax. Ħalja minn liba, kantawtura nomad kbir fi xena mużikali Maltija, big time, rebiħ ta' mużika. Finalist fil-Eurovision Song Contest, this is heavy shit, so, ġifiri, it's heavy shit. Proseta vera, guys, għalikom, itini l-aktar tifel favorit, Tommu, Kert Kalleja! Le, vera, ma ħallina mill-liba kollu issa, vera proset, you do have a big, shit, yes. Dawn il-nis, isma, aħna... Le, għaxina naf li dal-podcast ħad spiċa taraħom missa. Fejn nomok. Mux ta' dal-lingwaċ. Vera. Sissa dan bed nix kelma ħazina. Le, wahda. As wahda, Edna xaġa ħazina. Jimma nemmex li jem klim ħzina. Ja, inti, Klif li tiktab inti. Da' sekk, vera. Inti konna apprehensive biex tiġi għaw. Najdu ħafna. Kif tħossok? Ifimni għara, jina ġejtaw bil-weda li l-istil tal-program imbidel xinara. Vera. Xin wasal ta' edha mux il-podcast ta' Riki Karwana. Kont panikjat. Rajtek il-bankina ħat darba darbiet biex il-parkjat. Ejwa, parkjajt il-bot, għalli ma tkunux tafu li mill-karozza. Kelli inta għat ċempel il-kuġinu biex jistaqsi biex niximur, jow le, vera, jow għat jidnejjek, jow it's not true. You took second opinions. Li mantik xtort. In ġenerali nħun opinjonijiet jena. Mantik xtort. U ħajkon nejda di vera ġifiri. Naraw ħafna prehension biex jiġu fuq il-program tagħna. U vera, bis-serjetà. Ġifiri, nixtieq insaqsik. Honest to God, no joke, no bullshit. Għalfej n-nies jibżgħu jiġu fuq l-iktar naħseb program online, wieħed mill-iktar programmi online, nażżadna l-iktar comedy segwin għalfej tibża tmur fuq program, mentri inti ma tistax taqa' fix-shit. Klif fuq il-shit li tajt inti sowa. You can't technically. Għari, ma s-sajt li bżaġa għaxawijat. Agreed. Mandek saqajk jisom washing machine.
Fimni. Le, ma għax naħseb intom bla filters, u ovvjament naħseb fix-xogħol tagħna kultant il-filters, I mean, tużaw ħafna filters fir-ritratti. Imma hemm ħafna filtered, you know, like the type min jaf biex ħirġin. Ma li s-sanaraw. Oh, le, tkun accurated. U biex jekk forsi just in case in-nies ġifieri ma tantx jafu inti min inti, aħna għamilnilek biċċa biografija. Nara. Għax aħna seri. Tiftakru program ta' Peppi biografija. We got inspired by him, ġifieri, and by that, u għawek għalik għanna il-biografija ta' Kurt Calleja. Naraw biex ħirġin. Kurt Calleja. Minu Kurt? Ta' eta zaħira kien jisu lux. Issa kiber, baqa jisu lux. Sab il-fama bid-diska This is the Night. Diska li ma kitibxu. Id-diska ġiet famuża zifna li ma vintaxu. Bija tela jirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest fejn ma rebaħxu. Rebħed dik l-Svediża, il-Lisbjana. Wara Kurt tela jkanda fuq l-ikbar pjattaforma mużikali Maltija fej rebaħ mużika biex żgur tibqa' tikbirlu rasu. Wiċċ talla kemm jixroba. Isma, ġili doqtu għal-liba għandha toma qarsa. Al kontrarju, Kurt vera ħelu. B'dik it-bissima taf taqalih faċilment. Taqalih propja kif waqgħet dik il-binja f'Paċeville. U fil-Ħamrun. U f'Raħal Ġdid. Waqa bini aktar mill waqa nejk Kurt fil-Eurovision dik iż-zotta zifna jisuwatu kif rifes ħarja. Issa Kurt maruf minn Malta kollha. Maruf għal karattru straordinarju, vuċi Angelika. Imma l-iżjed maruf bħala hu Kevin Paul. Tajba, le? On point konna. Tajba. On So point. far, so good. Iħawduk maħuk jew. Iħawduk maħuk. Le, jina isni Kevin Paul, meta tordna xaġa online u tkun per eżempju size, ma tgħid tkun 4 sizes ikbar. Kun jgħat jina ħankun onest ma'kom, jina issa sirt naf li jinta maħwa. I am honestly not joking. Konnejt, dejjem ħawatkom xorta ġviri ma qatt ma klikjat li għawa. Vera, Istra. jina naħseb Għaxu biddel kun jomu minn kalle għamlu Paul. Għandu ma dakka iġi ħjar minnek għax għandu żewġ first names iġi dak. Le, jena tijaj t-tini jisem huwa Joseph. Tiġi Kurt Joseph. Kurt Joseph. Kurt Joseph Kalleja. Kurt Joseph. Ma tistax. Ma nistax. Conflict of interest. Eżatt, kelli naħħija. L-għol mistoqsija aħna just genuinely ġviri, bżajt l-għol darba li kantajt tisu fuq stage. Eżin, meta, ovvjament l-għol darba dejjem tibza. Imma you still have the L-għol darba li tlajt fuq stage fit-2002 kien xi festival jorganizzaw il-Ħamrun tal-Ġifra Fest. Kien clean malla kien mela ġviri. għax kien taċ-ċentru taż-żgħażagħ. Ħamrun. U ġifiri tkun minna lik li tila fuq xi stage dana da tibżaw tip-panic, ja? Yeah, the first time. The first time, U yes. ġili u għajtan lejk on stage, Cliff ovvjament kull meta tkanta. Yes. Party ovvjament. Ej, ma xekku. Jiġuni f'moħħi żewġ darbtej partikolari. Darba minnhom konta tinkanta Bay Street meta rebaħ il-Eurovision Fabrizio Faniello l-aħħar darba fi-2006. U Martin Sapiano kien stedinni biex imur inkanta fil-farewell tiegħu. U għalli biex Farewell ġifieri farewell. Farewell qabel ma jmur għal-Eurovision dak iż-żmien kienet issir kien isir event ġo Bay Street. Kull min ikun til għal-Eurovision. U jagħmlu lu daw jiġu l-fans u jiġu hekk. U li l-istedinni biex imur inkanta hekk. Għalli biex inkanta Hey Jude. Għal xi raġuni flok Hey Jude studjajt Imagine u x'intefaq il-backing track. Tajba, il-borza tal-pipi tafas u hekk balla panik. U għetnajdlek tal-biza. Farewells mux meta jmutu n-nis jew xi ħaġek, meta x'inhu ma dawk. Jew meta jitilqu mix-xogħol. Meta jitilqu mix-xogħol, le. Issa dak minn Malta dabbar lemma. Mara Eurovision. It's like a pro-set kick-off to go to the Eurovision. It's like hekk, ta' qabel ma titla. War tajjeb ġifieri, Le, dik niftakar dak iż-żmien terġgħu tajt kon naħdem il-Hard Rock ta' Mek ta' Bay Street. Ix-xeffijiet kollha ħarġu biex jaraw ninkanta u jiena waqajt waħda. U int kont għadek noob dak iż-żmien. Le, mek qed nitkellmu
kont għadni ma tħallx fix-xena. Morta jibda skem mar Fabrizio dik is-sena. Stona, kien stona. Stona, vera. Kienu għamlu program, literalment, għamlu program, ċarabank. Ġabu d-diska tijaw, ġabu l-maestro u l-ħin kollu, ġabu d-diska tijaw u tila flet. Kull meta flet jaw għat id-diska 23 darbos. U jgħidu li aħna program tal-lib. Bada xarabak minn dubdaw jgħamlu daw l-affariet u għawannek l-artisti. Ara kem xawlu flus miskin Fabrizio Faniello, da kam missu jgħamlu kattom. Record holder Fabrizio, nsab l-unika kantant Malti li ġab punt. Punt wieħed ġab? Punt wieħed ġab. Vera? Punt konfermali. L-Inker Kop ġabet il-punti post li. Linkin Kop ġabet punti vera dik? Ma nafx possibli. Jiena mux ħan ikkommenta u għek sawa. Ġabba ħbibu kollegi. U iju Times 3 naħseb dawk. Le, ma Times 3 technically kellhom jerbħu, għax kull darba li ġi punt, eżempju, 10 points, Times 3. Naħseb xorta kienu jmorru ħażin. Jek teġi tgħid ċajta vojtek ħan wadda blek lil makerta. Ok, skużaj. Mux dak it-tip ta' programm, da. Għandek raġun. Le, tajt, jina t-lek għed niprofaw nġun aktar conversation, fil it's all good. U inti kwalifikajt tal-Eurovision fit-2012, dak iż-żmien. Dak iż-żmien, il-Eurovision kien għadu straight? Għax issa mar kompletament in-naħa l-oħra. Straight by today standards, għax il-Fabrizio jek mux sejjer zbarra b'kitru lesbjana b'Bagalja. Medalija. Tas-Serbja l-era b'kitru il-Eurovision dak iż-żmien kien diġà beda jġi iktar inklusiv. Ħanamlu għaxa inklusiv. Mem xej ħażin. Imma ġast l-affarijiet inbidlu jiena niftakar nagħmel Eurovision meta kont żgħir. Hemm varjetà ta' nies. It's very good, anzi iktar minn varjetà iktar aħjar. Imma jien l-aħħar sirt vera fissat l Eurovision. Meta kont żgħir kun noqgħod inkun wieħed minn dawk il-buffi li taf int li qed jgħid l-Eurovision is for the sissy tipo, mbagħad xorta joqgħod jaraħ u joqgħod jistaġeb. Imma I actually enjoy it, vera good shit, u il-mara ġabitni jek, taġi. Jien kont għed minn dawk il-komedjanti li mwert il-belt nisfna ta' kjer. Kelli xi twil. Żgur niftakar. Dik issa, inti għamilt għamilu xukoll imma. Għamilt jina rajtek, le, mux dik. Inti, kont ximkien kanta id-diska u kont li bez dak il-ġlek l-aħdar ta' faqqa. Is-sena l-oħra meta. Faqajta u kol dik iż-zifna. Meta, tfajt il-mossa. Jina. Għanna nostalġija. Eżat, fajta. Jina dik I call it the moonwalk. Ma tistax iġiba di. Just written fire just for the sake of it. Ma tistax iġiba x'naħxu kollox għatlimna fuq. Spur, tal biex għal-għal. Vera ġibiex, bis-serjetà. Għax inti. Mela ma smarni. Vera ġibiex. Imma inti spiċċaj ġbar tanaqa wkoll minn ġieħan Marta. Għax it was a long time li l-Eurovision ma kwalifikax, le? Ekkum. U inti bat wara kemm kien hemm żmien li. Jidir li minn du introduċew is-semifinals kienet għaddit Chiara fil-2009. Mbagħad xejn. Mbagħad xejn. Mbagħad. Jiġifieri anke daw sħabbek you're not ready to tell them you're better than them away. I am not. Kemm Mux jent id-diska li ma ktibx jent id-tim. Ma nafx għafet tajdu di ma ktibtix jent id-diska għazi kont wet mir writer sawa ta' This is the Night. Le, vera. Ktibt ismek. Jena ktibt il-bicċa Title. għax ma koċ nafx li għarriks ħanitfa u d-fajtir. Dik importanti dik. Sara, just ma din il-testi għawka. Meta għaddej mill-final, semi-final għal-final, x'għamilt wara? Ġejt zibjel. Tafu ċer, iwa. La, ma l-ħat, kħat għal Emmek bil-fors tiġi naqa. Kiku għamil tajin, faċċajtu għam għal-final. Le, dika isman, jena kelli 23, dak iżmin sawa. U tipo fil-li għaw Malta u ekku ma jafni ħattu, da f'salt wieħed Eurovision, mbatt 3 xhur sħaħ naħdmu 3 xhur nagħmel dik il-mossa u kanta u f'xnafien u kif kuħat jgħidin nas ma toħdux bi kbira tal-li ma taddux u ekku dan. Allora kif għaddejna niftakar ajjat waħda kbira spriċċajt bla vuċi. Kienu jgħidu l-konvera toħdux bi very nice guys. Very encouraging. Very nice guys. Positive reinforcement, dak it-tip. Kemm għamilu t-tena. U kif kien insamma l-after party ta' wara semi-final?
Le, għara, mux technically mux after party, morna delegation, konna mistedni mid-delegation ta' l-Azerbaijan fej mort Eurovision. U tellawna, basically, immaġna level 22 tal-Hilton, imma Azerbaijan level 33, u da l-post, il-restaurant inkollu jirrotati, so inti jgħadbena fl-istess post, u fil-let tara l-bahar, fil-let tara xi skyscraper. U niftakar hemmhekk u tixrob u ġibu drinks u kantanti oħra minn pajjiżi hekk. Laqasna fix-xin tħallna lura dar l-għada fil-għodu rehearsal. U inti l-ħat l-Eurovision ma tkunu straight ċaba kok issa poppers bississi. Ma kunx nafda l-affarijiet jiena. Issa vera, issa popper galor. Jiena ġieli il-poppers illegali, ħadna biċċajt. M'għandix idea. Ma naħsib. Għax jiena niftakarhom kull imkien. Vera jidher komdu kienet il-konversazzjoni. Le, ma għem saqsi. Le, għax I have zero knowledge. Taf x'inhu ma poppers? Għas idea. Poppers huma. Mela dawn huma dan ikun jisu vial, sowa, ikun liquid li inti ixxommu u ma jiġrilek xejn. Vera droga bażwija, ma nafx fejn jgħoduha. Just you feel a head rush. Imma meta inti tuħu pjaċir taqala fil-patata, dawn l-affarijiet jitwessew. Ġifieri inti tiġina aktar free flowing. That's what it is. And you have a very good poker face. Għax kulħadd jaf x'inhu poppers anke tifhem. Mhux legali meta. Mhix legali? Qatt provajta minn Timex. Regulated, sale for recreation inhalation is often restricted il-Kanada, l-Awstralja control substance. Malta ngħixu, ma European Mario. Union qed naqralek ignorant kollok. Different countries have different laws, some ban them outright, others tolerate limited sale and there's Tajjeb, issa Malta. Bawx, United Kingdom. Ma, l-istess. U xiet li għaber saqsejtni? Qatt provajta mill-poppers. Lejn il-provide. Sammek wasal. Provajtom bizbal. Poppers le, provide kif jisek provide. Tajjeb party. U dak kien iż-żmien li ġiet legalizzata il-medical marijuana. U ġew wieħed fuq mhux ħajdlu sieħbi, dana fu ftit mill-junior college. Jien konti għad żibel diġà, għalli għawxhom da, u tani jisu fl-ixkun. U der jisu minn daw il-flix kelli tuk tal-prim li tal-ispiżerija, u jien kif rajt hekk assumejt li medical marijuana biex nixhom l-smoke. Nieħu nifs riħa ta' klorin. Heavy tiġi, inti u inti bimnieħrek nasab daħal bil-bot kollox. Mux ġast xammejtu inti. Evapora. Kollu sparixxa. Illegali, li tbella l-poppers in-nies ma jkunu jafu. Illegali żgur. Sparixxa l-fliexkun u inti biss mhux bit-tap. Mossa Epstein kienet di. Mossa Epstein kienet, vera. Imma inti ix-xogħol iżjed bimnieħrek hekk inti. Jiena mbagħad bistajnus jeħin kollu f'gat. Vera? Iħi kollu f'gat? Ironika l-ħagġa. L-apparenza tqarra. Vera, rax d-dejek vika, ma leġi d-dasja. Vera ironika li inti tbati bil... Jafel kun f'gat għax kolli l-ommok fuq wiċċi, taġi. Wasedi fuq suġġett tal-ironija. Jiena l-lum tfajt video sowa fuq Facebook. Jek dakka jek tista' tellaw spoon fej, jiena kont literalment ġifiri sowa, kont jgħid fit-traffic. Traffic qed ngħidlek wieqaf. Tista' tara l-karozza wieqfa, hemm ir-ref counter zero, kelli l-magna literalment mitfija. U ġi wieħed tal-transport Malta biex jipprova jisolvi t-traffic u miskin dana jaħbad ġo karozza jikkawża l-ħesil. Bejna ġbid video, għet tipo, urju l-wahda, spun maraj. Din għaw live, għadu kif ħabat wieħed ta' transport Malta baqad jieħel ġo trak li kien jgħat kompletament u jgħaf. Proset guys, daku kif komplu tnaqsu il-traffic. Nirringrazzjakom mill-qalbi. That was it. L-ammont ta' hate li lajt kert bi għadi. To be fair, dak jismu għaġuż. Ridiculous. Għandu raġun, Dik taf kamili biex nbiddila dik il-windscreen? Dik kif xejta? Dika kontet insuq għal madonniċ ġibġebla sparata ġo fija uħxitili jek. Fil-verħat qataħt. Jina xsibt, onestament, kelli Charlie Kirk flashbacks bi għadik. Jemsib li l-marpa toħdlok li kien. Ma dak għak mux jek, daqta ponġa wiċ il-marra. Titnaqraw naqra l-kommenti? Sa toħad taqra. Aħjar naqraw l-liġi, xtajt tektu zal-mobile. Le, jina għaw, l-ewel net, sowa, memx profilin. Ħanejdu kollox, Imma. I am not admitting any form of guilt. Ħanejdu kollox. Legalment,
La ma jafux il-ħin li għamilta, ma jistawx joħorġu akkużi. Mela tajjeb, ma dak jien kont. So proceduralment ħlista. Alla volja għamilta proceduralment ħlista. Bħalla ħwasajt. Eżatt, dikki, eżatt. Ġveri, u jiena I wanted to explain the irony of life, l-ironija, li jien konti jatem. Mbagġi ta' Transport Malta, minna li jatejja fl-axar ħajjifret il-traffic. Mbagħad jaħbatu, dikki, dekka mux jisu jiġi għalla jgħidlek, bro. Għana xilek sija ta' ħajta ċara di. Mux hekk jisa jow, eja. Laħa darba sellif li karozza siħbi. U parkjajta u dim id-dar tijaj. Għaxet, eddina darba laħaj sellif li karozza siħbi. Marriċ li jenqalalu xaħġa. Għax it's fucking shit, fi sellif li overnight, kalbram ti. Allura, għattindur mal-blok, sa' kemm insib. Post tajjeb u sibtu jetazzat u dim il-bib tijaj. Għand il-kamera ta' CCTV ġifiri għara barra, ġifiri kien għana xizop, nistan għana xem. Minna li vera kienet safe. Omt lada un sibdi. U dik qed il-karozza ta' sieħbi. Mhux bleba, rrid timmut ostja. Rrid timmut. Ma ħajlek biex tkun taf biex? M'għandekx fucking chance fid-dinja li qatt ħataqta. Dana. Poġġejtlu fuq. Serraħtlu magħha. Dana. Ta' fuq ifox kemm għandu kellu qattus. U dal-li baqatus kellu saħna mawx. U d-deċida jaqbess mill-penthouse għal-isfel biex imur jieħu nejka. U mux tal-li ħanejka tal-li xxi li ħajti jukoll. Għaxek t-zoom jana aktar film tista tara. Actually, s-suf tal-qattus. Embedded. Ġolli baħġieċ, men. Waqal qattus. 5 solari. Jurfaq għal-Winsky. Jina ċempilt il-sibi. Etlu wisma, brother. You want to see how much more God is making fun of me? Ara d-data. Itla fuq. Ara d-data. 31st March. Lejlit April Fools, bro. Ixfina ċempit li għamil xinofsi għalli prova nispiegalu, men. Minni xat nitċajta. Xejt lek il-karozza. Onestament. Xejtilek, brother. U dara jatem. U għidem kamil tondik mak seqadar. Issa s-sena. Għaw, t-ġrejlek xaġek tej dak tal-mossa ta' slaleb. He was on to something. Issa tiġiġ tajd li dara ma kienx hemm mallan fuq qed jgħidaw. Ħanaħxi l-weekend il-maksara. Mhux hekk kienet jiġifieri jew. Ironika, that's the irony of life. Hekk rid infisser bħal kif semmejt inti. Inti pereżempju suppost tkun qassis. Suppost inti qed tgħin in-nies, qed tgħin min qed ibati, imma minn flok dak min qed jagħmel il-ħażin toqgħod mor tgħidlu isma' bro għataħħa bidal-biljed used to proud now. 7,000 werti tu. Neħilsuha tajba u tifrankawa u. Kert jew valdu poker face jew ma fehmx fuq x'qed nitkellmu. Għas-idea m'għandi. Jiena vera m'għandix poker face type actually. Vera, Vera gravi. Jiena l-iskola kont neħel ta' xi ħaġa li ma nkunx għamilt jiena. Tajjeb. Kont tajjeb fl-iskola Kert. Next question. Naqtak dak it-tip, naqtak li jimna l-labatek ħelu. Grazzi tal-kompliment, għabeġi. Le, jena l-iskola, meta kon nistudja, kont immur tajjeb. Then we'll leave it at that. U mela ħana ġan Abdu l-għura, kif sibtek li ħatmur fil-final? What did you think? What did you expect? Tal-Eurovision, per esempio. Kont konvit l-ħanerbaħ. Vera, Jo kon dik level ta' delusion il-dak. Ma kon lest. In my head, konti għatet narani bit-trofi fidi. Ostja, u inti ma tuħux drogi. Le, ma nuħux. U short update temmen da la fajt. Konsidra bda xaħġa. Għax biex toqgħod taħseb li inti ħatirbaħ, tkun Speċjalment b'euforja, ma tismaħħa tgħid dik ħatirbaħ. Ekko, le, fil-fatt dik u kienet il-dama ta' smajt Euphoria l-ewwel darba Infatt it-tieni ġejtu. Għax kienet bejni u bejna, fim tal-lura, kuħat tifota li. Inti xi 76 le ġejt xi ħaġa. 21, ejja. Le, abda qabel. Mhux hekk. Ma taħjar minn Fabrizio. Għat iġġeldu ma sħabu miskin. Għat inkopli nkabballu rasu. Daqru għara jgħu għazat Ejju dak il-headphones għat ibaħt. Jow biex jisib kappell ġili ħanajli. Anyway. Flok kappell xtuża inti ġifiri geezer.
L-ewwel li nġabdu fuq rasek, ħalli naraw, ma tilfsu jiena. Ma zaqqi. Jek titaqla l-ħara fuq il-xaħa. That's what the people know me for. A big belly and a tiny penis. Jiena sowa. I wouldn't know anything about that. Asmek sejlu ma jara 5 snin mill-inqas. Imma issa jiena miż-żewġ m'għandix bżonnu. So, ek tiġi l-ħagġa. Ek taħdem. Ek taħdem il-ħagġa. Ninsaqsu l-mara fuq għadi. Ek taħdem, ek tiġi. Ek tiġi, ħajlek kif tiġi jisek. Meta tiżżewweġ, ġismek jiġi jisu dak il-television li għandek fi spare bedroom li qatt ma jintuża. Ikun dak iż-żajrek xkejken tal-ekon just in case jinqala xi ħaġa. Just in case ikolla, le xejn, ngħid jgħid tbarrin il-mara ma nasax ngħid dawn l-affarijiet. Ma jammetti. Mux vera. Delusional daqsi. Inti kellek dik iż-zifna għalek il-ħara fuq għassa, da id-nejku bik ħabba dik iż-zifna. Ma importax. Inti kont darba mill-zif noħra ma kuġinu fuq boat party għalilna. Kellek xi storja. Għalilna l-storja tijek fuq il-boat party. Ejwa. Jiena ma koċ mitla tal-parties u egżajr, u kuġin tijaj rrit li sort of joħodni biex jiena najt biex nara biex id-dewqek il-ħajja. Biex id-dewqek il-ħajja. U l-kok. Le, dik Pirim li kien u insomma, u jiena ta' fidin li kol tista' tajt. Qed idoq u d-diskid naħseb daq xi remix ta' freestyler jew xi ħaġa ma nafx. U jiena minna li għalli kol naf nisfen il-breakdance sewwa. U ntfajt fuq Nofs Boat Party minn jaf kulħadd qiegħed Ma taħseb kien qabbija tal-breakdance. Naqra zaħira. U ovvjament jena ntfajt minna lija nisfa minna ħan impressjona n-nisa u għek taf kif għet nitkelmu kerta 17, sawa għek. Palma tkun ma l-ek ħaterbaħ l-Eurovision. Palma kħot. U tfajt jem namel meta jdu breakdance ġifiri mux breakdance, u ġifiri 4 mossi mitkun minna li kli u makulek, fil-fatti kissir ta' zifna, għalek. U xej, bazzikament minnum ġifu iku ġinuwi, għabadni jek. Għet iġġelni nistki. Kert, ġaħarti, mux għaktixħan. Eżat. Għatlu mela kif? Just relax, just vibe it out. Boring, mela dal-parti. Tiġi breakdance, uħax, samt lalla bid-daħħa. Eżat, kissir ta' zifna, fil-ta' breakdance. U jina għalik taħħaġa li oġbitni u għali, jina kellimt dana kuġinuk għalina, il-Wizin, selmilek minnawax, kellimtek fuq telefon, very nice guy. Ħafna. Very nice guy, very charismatic, ġviri imtektek mawx, u ħajlek kemm imtektek, għaxu għalli li jinti il-moonwalk għamil da kena. Għawek għandi jisfen il-moonwalking. Moonwalk, għasir. Jaftan ta' fidġa l-breakdance. Il-moonwalk. Possibli. Jaw kella kien fl-spazju. Dik possibli. U raħħa moonwalk. Eżatt. Fejn ti tant kien malla li ra kollox dritt. Ġi kollox tajjeb. Imminti kif għad t-pretendi, kif għad stajt t-pretendi li ħat irbaħ l-Ossi Eurovision? Minti laqqas dawma rebħuha. Daw l-istess sena, le? Le, jew sentej wara. Għax fis-satej Poland ma kienu xem. Ismani. Imnallaw kien xem daw, 20 second kont tiġi. Użgur. Tinsiex l-udjenza tal-Eurovision ma tantx interessom. Issa tal-lum. Ma kada kizmin, warajja tela. Tonti għalfej mort ħażin. Di għedha Jerry on stage, so. There is no easier way to put it. Erġablu. Fair enough, it's traditional. Jekk jiena kienu jilbsu hekk dak iż-żmien vera twilit ħin ħażin jiena. Ikol ngħid għax palissa nisa iktar ma jagħtu ġieli iktar aħjar. Ma Malta għadhom kif għamlu rekordek tada, idoqqu l-istess fucking strument. 50 sejrinek. Aw, dex fejn. Ma da strument, dan għadin jamlu l-ħalib. Butter churning butter. Eżat, imma l-istess sejrinek. Jena għos nitwaled vera zmin tajb, għax kalli 14 meta ħarġ dal-video, blamment nafu. 100%, kollox barra. Manki wicċa vera kien ta' sex, wicċa vera provat. Vera provat tara kif tista' tagħmel biex iż-żejża differenti il-punti. Fejn daw li ġibt inti tal Kalla wiċċa fil-video. Arhom kulħadd iti jara.
Soddika. Wieħed! Kien hemm wieħed, Ma nafx jettejt Mario, ma nafx jettejt m'għandux jaqsam dal-video. Kien hemm wieħed minnhom imma ta' point. Kien hemm wieħed ta' point minnhom qed iżomm dilli bad faqqiħa jew xi tfaqqiħa xi. Iżżaf. Zafzafa. Kiet iżommaw, allura kien vera. Isu għaddejjek ta' qed tustiġ wieħed għandu ġoni aħba li vera kienet beżat, big time. Hemm taf issa inti qed li inti vera ma rajt xejn. Ma għamil xejn, imma taffiċ hemm fil-Eurovision u għajja. Ma kienx hemm dak Damjano għaġabuħet jiġbet jew x'kienet jagħmel fuq il-dak jew mhux. Ma Damjano ħafna snin warajja. M'għandix provi u ma sax ngħid. M'għandekx provi. Ma jew sexually hemm tara nies jaħxu l-oħrajn u hekk hemm flirting u hekk. Ħafna jkun hemm taħwitu. Minn dak ix-xejn. Inti x'ħawat? Jien xejn. Xejn? Jiena kont qiegħed hemmhekk ikkonċentrat bil-bandiera ta' Malta. Ejt li għalek tlift, ejt li għalek ma kont konċentrat ħawditek. Min ħawadni? Imma inti jiena naħseb missek fottejtna, missek għax taf x'inhi il-ħaġija li once you're in that circle, jekk ma taqax inti ħatiġi ħażin. Dan apart kif jekk tmur tisraq bank u inti ma titħajjarx ma sħabek, ħajġi fix-xit. Inti missek kaffiċ, bħal kif jagħmlu l-Olympics. L-Olympics ma tarawx kulħadd joqgħod jaħxeb bla-doċ. Hekk jgħidu. Le, mhux hekk Kellhom jagħmluhom is-sodot tal-karti biex literally għandhom kien hemm Olympians allegedly having lots of sex could affect their performance. Kien hemm shortage ta' condoms. Jagħtuhom il-condoms. Actually the Olympic Committee gives them condoms u daw faqgħuhom hekk mal-ewwel għadhom għażbdew fit-train faqgħuhom il-condoms jiġifieri. Kien hemm storja effect check jew neħli ma bdiex naffett bħall-aħħar darba. Fej is-sodot m'għamluhomx b'saħħithom apposta li jfirħu persuna waħda biss ħalli ma jużawhom. Hija dik vera. Smajta Dik l-Olympics li għaddew ta' Franza, issa ta' Milan ta' xitwa normali s-soda ta' L-Italja kollox jgħad. Isma' fl-Olympics kun jgħad peak fitness. Body u peak fitness. Bil-forsi. Ħatitija. L-Italja krem dik tal-Lazio. Tal-Lazio. Tal-Falconier. Da tal-Falconier, għaj tal-Lazio. Tamel tal-futbol. Taf bi inti mar. Kontem, rajt. L-għonet ċi bija namel tal-futbol. U t-tininet ċandu xaqsam Lazio mal-Olympics. Sports fl-Italja. Inti taqal sports fl-Italja? Inti xieġi Da. Da kien ilu Falconer maħkom 25 sena, kaċċewħ. X'għamel mħabbi għadi? Da, perdu ta' tamel prosthetic penis. Għadna raħħa minn fuq, ikollok switch. Fej jippompi għaddem u jinżel bl-switch. Kemmi komda? Issa, da, perdu ta' xie videos tijaw jafasu jitfil-switch. Għax jibatu sħabu. Ma nafx li għakseb tefaw public, ma nafx. Tefaw public? Sara jafu bija tal-lat jew keċċieħ wara 25 sena. Kemm hawn minnu għala zobbu f'did-dinja. Jien li ma nafx dal-switch ikun ġewwa jew by remote. Jien ma tistraq il-remote ta' xi ħadd. Bluetooth. Arax kontroll għandek fuq. Dolak l-interference. Dakka komdu ta' dakka jek tamlu kbir biżejjed tista' tellat niżel il-blinds waħdek. Tkun jgħat hemmhekk, ġifieri timmarka pup. Jista' jinżel falkun fuq. Ma bisset għam switch ma prosthetic penis ġifieri. Apparently, effect check tiegħu jekk nibda nagħta, imma Għatħajar tamlu, għatħajar tkabbar. Namel tnej. Let kabru naqa hekk. Ma nafx jekk inti happy biżejjed bih. Jien nċekka nirrid imnieħi. Għad kondem kurjuż kif kunżidu dak naqa dak is-sit pulsi riżejda kif jiġi ostja. Ma nafx jien naħseb wara ċirkonċiżjoni. Ejwa ta' Operazzjoni waħda biżejjed. Iwa xiex. If you're talking about switchable inflatable penis prosthesis, that's a real medical option used to treat conditions like erectile dysfunction when other treatments don't work. Jabilda tajjeb. Zoppar bidak jgħidulu. It blows itself up. Għandek tlieta inflatable. Kif jiġukom f'moħħkom? Għandek bli switch u bla switch. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħossu li tal-ħajja. Ħazinax. Tixtieq tara l-episodji qabel kulħadd. Ostja! B'sezzjonijiet tal-episodji esklusivi. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela xi żoppa għadek qed tistenna. Kemm hu raġel intelligenti. Abbona magħna fuq patreon.com/buy2bacon. Tali inti għat mużika ġifieri taf li hemm bejn jisu serati hemm diska fejn jagħmlu l-covers ta' diski Maltin. Eżatt. Aħna ħriġna ftit kunċetti
U tittejdilna jekk taħseb dawn ikunux covers tajbin, ġifieri aħna qabadna diska famuża Maltija. U dawwarnihom cover u ħajkan tagħhom xi ħadd speċifiku sewwa. Sewa. Mela għandek television. L-ewwel wieħed għedna l-kartolina ta' Jamie Cardona sewwa. Dana ħareġ id-diska kartolina u nagħmluha cover waqt mużika Messiku. Uħsibna nwadbu l-Went Sumintov. Ikun jagħmel diska kartolina, qed jagħti l-ittra lil Robert hemmhekk, l-ittra famuża issa taħseb li toqgħod jew le. Dan għant tagħmel doba sieħa ma titħaqx waħda ġifieri jekk toqgħod hekk. This is really light compared to what's going on. Ħarejdu kollox. Le? Le, moġbitux da, Went Sumintov jibqa' fejjat, m'hemmx tagħmel. Li miss xejbin. Mela, ħanaqbdu id-diska l-imħabba kelma kbira wis ta' The Travelers. Sewa. Imma minflok ħajkan tagħha dak l-littera Ashley. Taf, you know the inside, man, I don't think you know the inside. Dan l-aħħar darba ġibni guest fuq il-programm kien qabel tiegħek u. Sewa. Jikon naħsibkom l-istess persuna qabel. Tu bifer qatt rajthom fl-istess kamra qabel dak il-nar. Ma jaqgħodux. Kemm ġabni ħażin nostja. It-tuka Għandi bżonn nara x'nagħmel u nieħu idi bidejja jiena. Tix? Għax id-nej daqsalla tkellem li wara għal kellek tieħu ġis siġġijiet biex tpoġġi. Imma li ħsibni bħalu vera fil-vero sens tal-kelma żmien kemm għandek jiġifieri. M'hemmx xejn aħjar mill-fox kemm għandek. Fil-Malti competition qegħdin. Mux da segrat, assismu ma għara sew, assismu! Pesh, assismu! Għax tu bifer aħna dak il-production value għetan, għalli għabbadna persun ma jafx jaqra bil-Malti. Silta miktuba minn xat li ma jafx jikteb bil-Malti. Jena biex... Għal-kidba, I have to admit, vera. Anke, u għajja, imma xorta. Tellajtu li laċtu, mebidda. Jien mux bliba ħanara x'namelu nbiddel ħajti, ja? Et namel xi ħaġa ħażina ħafna biex ħasibni l-istess wieħed ostja. Bizmin mill-leħinkom dejt darabkot. As-siddaħqa, as-middaħqa. As mill-libelli, As mill-libelli, xi ħaġa. Ħalotu għabbetni meċli, ostja! Għalek xin daħal għalek ma ġajdek daqsek twi. Għax ħasibni meċli! Għax eħli fiħt għax li drut għal-gas! Għalek, anki zejz għandu iktar minni? Memx taħmel, ejja ħamorru, li miss, lanċa ġeja, sowa, lanċa ġeja ma nafux minn kidi, badi għanti lanċa ġeja, oħra sejra, il-cover ħajamlu Norman Lowell. Ejja! Di tajba, di kbira, Bax lanċa di kostja. Jamila dantu ilu Norman. Nħallu kanta tifhem min taslim għal-marsam xejn. Għandu dik il-qalħen. Naħseb tkun tajba, tifhem. Madbumilu Norman, tajba pros, ejja. Tajja postja, Impression. L-isbaħ stilla tal-Adria Twins ma jinflok ħajkan taħħa Netanyahu. Stilla ta' veru dik, le? Min? Għarajt, issa. Aw! Ġifiri, l-għu xabbaħni ma xlipex, ma tax minn ju Benjamin Netanyahu palissa? Naf li ġajet lek pero imnalla batek xelu. Benin, dik missila tajba. Ifimni, fuq il-bandira tiegħu għandu ħafna stil, ġifieri. Waħda għandu. Waħda, ma one is enough. Għandek raġun. Stilla kbira. Stilla kbira. L-isbaħ stilla. Għanħalluħ ġifieri il-Beni, il-kan taħħa. Ma nafx jekk irnexxu jitla fuq l-stage. Mingħajr ma. Le, mela le. Ciao. Ma jitlax nizlu. Swipe left. Left no. Eżatt. Għatma zajtu tindet. Mela. Ma kellek xtort ta' Freddy Portelli, dana ġifiri ħabib tijak, jett li tipo nspirak, għal Daniel Attart. Ma dax fuq jett nitkellmu. Ma kellu xtort, le? Ta' fuq jett nitkellmu. Tal-flus, eżat. Tal-Hyundai. Ifem,
Dana kien fuq in-news, għazzest l fili, ma d-nikx fuq xej sowa, u ma Vera kellek ma kellu xtort, nafdu għalih. Jina naħseb missom jarawna għal-pulizija ta' Brussel, x-zoppet jamlu, għax biex ħawdulu ismu ma xaħat. Għamin Daniel Attard u Daniel Attard, t-nej Daniel Attard kien jisimhom u. Jien li mux għatġri li di. Ma vera, għeja, kamon, biex inti l-intelligenza tal-Brussel ħawattu ma xaħatiħon as ritrat mandu l-istess, ostja. Mort bismu inti bis-serjeta, zejda, u. Imma ma kellux tort, ġifiri, ħatallu ħallu jilu. Jien naħseb jek, iva, ta' Ma kellux tort, ma kellux tort, allora kwalitika taħħa ġenwinament. Agridu. Li miss, il-lejla bxejn, ta' kora zammitzi, ma' flokka tamela ommex. Ma Daniel Attard. Ommi ma tidirxek, għanamlu għaċara so. Just biex nkunu kompletament. Tigomex li tiġi. Vera, ġiti jizammex. Ġifiri, id-ħallijat kanta ommi. Għala, ma miskina l-mami. Il-mami l-leġi. Nerġan tal-Adria Twins darboħra, għaxi diska kbira u faċilment ħanwadbu l-ġesu. There is no better person għal nerġan Superstar. Super, vera ġifa, għadin għamil ċajt, vera ġita rostja. Ma men, eżat kif Da intafa. fwiski ħajblu mux fimbi. Ħamalla Pulita ta' Miguel Samuel u ħadkan taħħa Michel Muscat. Next. Naqra wejti dik jiret. Pal-ġizirana. Next. Daħan ħallu, tamela kif. Mela, siħbi fil-kabort tal-kċina ta' Walter Montebello, ħajamela Gordon Manxie. Għax closeted. Inti, x'mużika vera toġbok? What is your go-to music? Għax ma I would believe that you don't play the exact style you listen to. Le, eżat, jena l-mużika li ħobb nisma hija blues. Il-blues? Biex nisma. Hop dwejja, ġifiri. Nazzjonalist int kif? Napprezza Toġbok ma ta' Jasmine. Nazzjonalista, Jasmine. Zom. Diska tożobni. Il-blues jaġobni għax huwa xaġa li jena ma ndoqx, jien meta nisma' music nispiċċa ngħid kieku jiena kif ndoq. Għax għal-blues it-talent. Eżatt, għal-blues it-talent. Mhux karaoke, glorified karaoke singer. Għandek bżonn il-hardship fil-blues, le? The blues is all about the pain and the sorrow. Eżatt. I was whipped when I was young, u daw l-affarijiet, le l-blues. Eżatt, ħafna ekku. Mama left me for a pig. Ek suppostu. Jena again ma nifimx fil-mużika, blues u jazz. ċej ma tifhem? Le, mumiex. Ma nose is Stimili ma talaqqasi għatem. Le, mandux għasmi. Tajjeb, ħajqlaw l-ħara fuq għadi. U kiku kellek tikteb diska għalik. U mux għal-fans, xissemmija kem jien tajjeb mill-perspettiva talla? Jek xaħġa. Xtirta mistoqsija. Qabel konna daw il-tip ta' mistoqsijiet bis. Qabel konna daw il-tip ta' mistoqsijiet bis. Tikteb. Xissemmija, kiku jkollok tikteb diska. Li jitsabit of an autobiography, xissemmija? Jinnaf. Jinnaf, question mark toħodlu. Jinnaf, eżatt. Jinnaf. Jiena naħseb insemmija kg. Kilograms. Jenek naħseb insemmija, autobiografija ti, għax il-ħajti bsieħ, I'm slowly gaining them. Għal-tlift salt minnom meta mort Londra xkelli depression talla u biex impatti I double down. The kilos are in, bro. Ma tamel bil-burgers, dejjem double. U ġilik tibt diska u għed tistjalleba di kem ġit tajba. Mbatt semmajt għal-hook, whoever, xaħat. Taffeċa, u nsa skrepja. Aziza. Il-song li kelli s-sana l-oħra fil-Eurovision. Ma kienet ċoġbitu. U għalli le ta' titfaxħiex Eurovision. Nina tfajta xorta. Estja, maġbitux. Reason being?
Ma nafx, as in, it was a mixture of things, imma... Stylek, just maġu. Le, isu maġbux il-flow tal-lyrics ek, taf kif. Il-pubbliku qabel miegħu. Eżatt. Ma kif mort bijak, mort ħażin ħafna? U le, fimni, fil-sens ġejtet minn post. Tajjeb, u. Minn 10. Minn 7. Tajjeb, u. Il-Milan it-8 kienu ġew sena l-oħra. Le, mar. Mux il-Milan konna ġejna? Il-Milan għandu jkun l-istandard li nżommu l-na. Jien tu befer xorta toġob nis-song, ġifiri, mux... L-tijak? Di Aziza. Agreed. Le, imma jena jkun hemm songs, jkun hemm ħafna songs li nikteb mbagħad nismaħħu ngħid, le, rubbish. Għaxġina naħseb diffiċli li taqbad inti u tajt ostja. To be self-critical on the shit you write, ġina naħseb jkollok dak naqa bias ġo fik, u ma tajċ isma. Ħanajlek, a song is a representation ta' feeling li tkun għaddej minnu. Ġifieri, allura inti tkun qed tikteb dak il-ħin x'qed tħoss. Ma mbagħad meta tiġi biex iddoqqa lin-nies. Ħanajlek, aħna jiena personali meta ndoq diska l-ħbib tiegħi. Jew inkun naf hekk hux ħadd mur tajjeb jew led diska mir-reaction. Jekk toġobhom jibqgħu songs ħieħa konċentrati fuqha. U tarom eket jgħal u għajnejom, whatever, bla bla bla, mux iġkwa għabadhom in-nas. Meta... Attint flokija. Eżatt, għax anticipajtek. Imma meta song ma tkunx daqshekk impactful, taraf... They lose interest. After a few seconds jibdaw jew jilabu bil-mobile, jew jabdu jitkellmu, jgħidu bat jabdu parlata, tajt ma zammetomx id-diska. Jekk jirremettu xi tfisser? Jaf tkun dar tilhom l-istonku. Joġbuk impactful id-diski? Joġbuni diski bil-lyrics ikollhom profondità, ejwa. Li Pain għandu diski impactful. Balli ma xejn. It's a good one. It was a good one. Aħħa short spooner. Kont assumi l-One Direction hija dawn. You know why, tafal fejn inħossni guilty bħalissa. X'guilty? Għax ċajta li qed inti kienet hawn. U mettix xabba fini ta' sensitivita. Jien ġrat li darbtej l-lummi, għakkot ħajċa ħagġettu li ħatkun bla sens, u bat għala kertu għet. Nimnaqla mettix. Jien dakinar li miet, jew la, jien nitċajta għof. Clearly. U jien rrit nitfadil. Yeah, I am still a very big One Direction fan. U rrit nitfa like post li miet, imma diska li rrit nitfa kienet perfect. Taf li mi li għanda chorus. If you like causing trouble up in hotel rooms, u waqqafin. Perfett ta' kienet toqgħod. Inti jogħġbok One Direction? Jien jogħġbuni One Direction ejwa mix. Spoon! Għatfadlilna tampax hemm ġew. Għanna dildos gbar da' sal-electric. One Direction. I didn't realize I was being interviewed by a teenage girl. Ma importax. Madonna x'misti. Jiena minn ġewwa abjad, alright? Ismani, ħankunu ċari. Inti fan tal-One Direction. Jiena ftit snin ilu mort nara l-Backstreet Boys. Backstreet Boys Legends, zo. Għawek fejn toħroġ id-differenza fl-età, sewa jien min ix-xieħ. Jien min ix-xieħ. Imma imma naħseb il-Backstreet Boys il-One Direction huma l-istess Backstreet Boys ta' żmien. L-istess qed tajdu. Fimni, Backstreet Boys huma Amerikani u One Direction Ingliżi. One Direction ta' Harry Styles u komedi u hekk. Harry Styles tajjeb. Esma' Harry Styles ta' vera. Fuq Netflix hemm konsert jew tal-aħħar album li ħareġ tal-biża kemm hu sabiħ. Le, jiena straight ħassa sewwa, ma jekk niddeċidi nagħmel adventures naħseb. Jien infatti waħda mill-iktar diski li nkanta fi Showers Golden. Li ma jmorx dak tajbin film Golden u Shower. Imma issa let ngħidha proċessajt. Il-Golden. Għalunna li inti diżorganizzat ħafna imma. Għal-Kram teċ kam għalalek il-ħara, il-gitaristi għak tal-band. Graham, Kirsten Graham. Ma dak għandu nickname il-Kram jew għat naffeċ? Le. Mela, u Kirsten Graham. Mark Kram huwa xaħat differenti. Huwa pjanist. Ma fimtekx Graham. Ħawt lalla mela. Kirsten Graham. Tifet għal-ostja. Ma għalalek ħafna ħarax dum biex ittiħis setlist. Ejwa, fil-fatti għal-ħġelu Mr. Setlist li. Mr. Setlist. Għax dakinar ta' tiċ forsi inti jom setlist. Inti il-manager ek, you manage the band, as in you handle all these things, dal-affarijiet jew le? Daħħalt persuna jgħini, imma like, yeah, I mean, I'm focused mainly on being an artist. Organization is not my strong point. Niprofa.
U Vera s-setlist nipprova. ġifiri, inti tagħmilha ma jtulekx il-kopja? Le, jena, eżin, huma jazlu l-inna għabbażi ta' songs li nkunu rawna namlu ximkien ieħor. Great, fi tagħmel id-diski tażel id-diski. Dibatilhom il-videos ta' performance. Daw kunu nisimgħukom qabel. Normalment. Meta Eżatt. mhux tab xejjettilna li drogati tagħmel it-tix tagħhom. U xinu l-artix li għat mort tiċ rajt ċaba panikek, għat kelli kem tiċ bil-ħesab. Ara, jena għaw wedding organizers Aha. u għaw wedding disorganizers. And I'm saying this Categorically. Lesta. Tal-biza. Għaw min jaffeċ dalla. Għaw ġviri għaw ħafna tajbin, onestament, għax maġġoranza ta' t-tiġijiet imorru più o meno quite to plan. Yes. Taf il-spooner ħiżawweġ da. Imma jkunem erba minn nis, onestament, Ja, ma nafix di jien. tal-biza. Il-min għandu jevi tal-spooner Le, ġifiri. musa għamil reklami sena. Eżatt. Offeru mbat nitkelmu. Imma. U xet najdu, what level of this, what level? ħana jillek, ikunu affarijiet li jiena l-indo, mela jiena minix organizzat kifet najdu. Jiena mnallandi naqra minn jgħini biex forsi dana. Imma anka jiena nistanara li jekk inti l-ewwel zifna ħatiftaħa fid-disa, ma tiftaħx il-mejda tal-aġin kwarta qabel il-first dance. Kulħadd bil-salsa ma sidru. Fil-kju. Umbata tiftaħ l-ewwel zifna. Dak ma jkunx hemmhekk stewet fil-kjum, bat jibqa' ġin. Jena, dak l-ġin eżatt, jintelem. ħaġa vera sempliċi. Kif jista' jkun tiftaħ, il-mejda tal-barbecue table u kwarta wara għatiftaħ l-ewwel zifna. Għad għandek in-nies fil-kju. Eżatt. U l-koppja tittisfen. La-rajjes għadhom kemm kielu. Imseker ikun għamlu ġurnata qaskielu forse naqra. U dan qabbatu fajar tipo tajt ġifiri għed tiftaħ, ikunu ħajaqsmu l-kejk u tiftaħ il-loki fej jiġbdu l-kok, per eżempju. Next question. Organizzati, ma tajbin għal-parlament. Kien hemm tiġ talla, faħirhom spoon it-sil, kien hemm tiġ talla milux. Fight breaks out during Harfar wedding leaving 2 police officers da qabdu major brawl. Apparently qabdu jagħtu bis-saħħa ġotiċ, jew weġġaw in-nies u balla panik. Dana għax kontem inti tiddoq u xejtilhom il-vibe? Ma naħsibx. Ma taħsibx li konti jetebit. Le. Għadma konti ċun għal-ġlit. Jena, qabel konna din nitkelmu fuq il-xena mużikali u pika u whatever ġifiri. U l-min aktar artist favorit. Da, jena right artist fuq Instagram, vera ġobni, ostja. Vera kien, mux Malti to be fair, imma vera tajjeb. U nixtieq nara, niswana għal-opinjoni tijak u naħseb ta' xejbi ma kien xebbija. Fucked up shit going on! That's just so Pomex. World's all fucked up! It's all fucked up shit! Bakkem joġbuni daw il-videos ostja. This shit makes my day. Just xtaqna xitakom. Għasandi komment fuq u inta għandek. Ejju, għandi, nħoss li għandu ndaqxej zaħira sexual frustration. Jien namel is-sijatna għadha l-videos jina. L-ammont ta' heavy shit li jittjalli fuq Instagram. L-algoritm mux għet jgħinek Fucking fantastic, Jgħamil bro. sijat jara l-da u blatar fil-bira xsar jafbija. Fucking fantastic. Fucked up shit going on. Oh, għajja, legendu. Tajjeb wis, ġiġ tajt li ju. Wadda boħra tijaw spool, Għandu oħra jew tiska waħda. Għandu ħafna zjed. Espressiv. Trust me, għandu ħafna zjed. Mużika kontemporanja dik għajdu. Contemporary music. Style ġdid dak, Style ġdid tajjeb. Jafimu raħjar minnek fil-Eurovision. I wouldn't be surprised. U meta tikteb id-diski, ta' t-bullshit janix, tiktibha malik jew għal-fans? Eżin tpoġġi jem tejt ħanamlu xaħġa. So this is a serious question. Ix. Yes. Kolla Ma le, Inti liktar serju. Jina nemmen li jekk inti ma tagħmel affarijiet għalik. Tagħmel affarijiet li tħobb inti. Mbagħad naturalment jekk inti tajjeb li qed tagħmel ħajjiġu n-nies. Jekk inti ħadd poġġi ħadd tgħid mela jiena nipprova nolqot il-teenage girls whatever. Bħal Epstein, l-ewwel bieħ niftu I don't think it works. You work for the people, I work for you. Mela, jien personali,
qed nitkellmu issa fejqiegħat issa, nikteb jiena fiex qed nesprimi dak il-ħin, ikolli ħafna songs u minnhom nażlu li ma ħandoqqu, li ma ħanoħroġ fl-album. Però jiena nikteb fuq kollox. Tipo I transmit kaddej minn żmien ibes, kaddej minn żmien sabiħ, whatever. I transmit that into a song. That is my therapy. You write what you like. I write what I like, the style that I like, the message I want to get across, l-irrit jiena. But merba jiġi bih. Umbat minnom najt, minn daw li ktibt, hemm songs li naħseb li ħajn tlaqtu minn nies. Agreed. Umbat dawk nil-launchjaw ħafna. So inti tikteb preliminarjament affarijiet li oġbu lirek. Yes. Inti tixrob ħafna u xek. Madnix le. Għadek tikteb? Għadni nikteb. Jena għalek u kolli ġifiri, jena għalek il-ċajt li namlu għahna kif tara, jena tfajt l di ta' posta biex madda plafajt li jena nara fani. U għalek aħna ġifiri bla sponsor, so għaw daħin ħeġin l-orti għax ta' fajt li namlu għahna, ma namlux għannis, namlu għalina. Ma najdux għanna din-lista li oġbuna, aħna xmin daw jintlaqat manni. Eżaq, xej, aħna nsi, iktar ma jinqala panik, iktar aħjar, l-spuner iktar ma bda nafsu l-gas, iktar jihu pjaċir ġifiri. Isma, by the way, nista' ma nagħtux idejat lill-sponsors li ta' fint Għandek raġun, għadu kif daħal wieħed ġit mala Shaka Grill, great meat. Pleased to meet you. Għat għaddit, oħra naqdib, għat għaddit lek minn rasek li ħajkollok tiqaf xi darba tkanta. Mela, Rizzob għat tagħmel. Jinnaf. Ma tafx vera, m'għandekx exit plan zero? Le, jiena up until it's working nifoka fuqa, mbagħad jekk tiqaf taħdem. You see what you're gonna do. Jiena trenjat bħala chef oriġinarjament. That's my right. So you have, fatti ħana we're going to jump on it a bit later on. Għanna bieġa lobba rigward il-tisir. Sawa. So you're a qualified chef full on? Yes. Għastja big time. Jena, v'eżempju, Viktor Borx ta' MasterChef. Taħra fuqu. Kienu, mux xek jew. Le, ma kienu wieħed mill-mentors tiegħi, dak jafni ta' 17 għadni nibda fil-ċina, meta tlu li ħani għafa bal-music. Għalli fimni, għalli ma nishtiqekx titlaq, għalli ma kien għalli ġivi dal-klim preċis. Għalli mur foka fuq il-music. Għalli u jek xi darba sir famus, għalli bat tiftaħ restaurant. It's a good idea, vera. You know? It works. It's a good, għaxin tiġib n-nis fuq naħaf, you create your... Tajbo. L-exit plan l-esta jeda. I mean, one, yeah. Wej, eża. U kellek żmien tqil f'ħajtek. Tu bifeq l-istess exit plan ta' Justin Haber, għandek. Eża. Nisperaw li ma tiħux l-istess traġettura. Don't go down that route. So I'll go around the... Verek ġara. U żmien kellek żmien tqil f'ħajtek tipo zditx 20 kilo jew hekk. Mela. Kellek żek pharmacy. Yes. I mean... You had difficult times. Meta zit fil-pis jew actually like... Le, tal-pis kienet ċajta vojt oħra. Le, ma fimni fis-sens jiena nejra l daw in-nies li meta jkunu stressjati jew għadek jiena ilhom l-istonku għax jiena bil-kontra. Meta nkun jgħat stress diktar ninfex flikel. Għamma jistressjat malla jisni. Stressjat għad-duluri, għati, għax mux billi ma l-umi kolli għabtid nibla. Qalbek stressjat għad-duluri. Qalbi full-on. Jina s-sirt anki biex tamal il-lat simbati għad, vera. Jina n-wedġan mis-sodda. Jien sorpris li tamlu inti l-lat. Assissa għadni ma wasalx, dat. Jena, l-lazz ġiri għazzi kolli bżon għamlu, għax bil-gawt landi, jinti t-nefaq saqajja, u just titħol bid-dritt, it's all fine, it's all good. Tu bifer sorbis li għandek sa. Oh my God. Fid-deċizjoniet għal kellek taħmel fajtek. Yes. Ħantuk naqqa deċizjoniet għal aħna u koll. Sawa. Mela, għawek bazzikament ħantellawlek, jisu nisa Maltin. Sowa, u tittejdina jek imma għandhom xi ħaġa differenti mill-li tafhom inti. Ġaw celebrity sowa, this is basically just a decision jek mhux l-ewwel date magħhom on a date sowa. Mela ħanqabdu l-Jackie Losco. Imma bleħen Ron Briffa. Tmur date maħ, fem, xorta leħen tamara ħatibqa ġifieri. Il-leħen mhux il-leħja suppost. Kif tridni nuri li għandha leħen ta' raġel? Għamel speech bubble, għalla b-fellu zzaj. Il-leħen xaġa importanti, il-leħen?
Hija taġġi li kun irritating, leħen ta' meta mara kolla leħen irritating. It doesn't work. Tinsiex, kodin jajdu. Ġifiri għattajt li taron antipatku leħnu. Għandu leħen antipatku leħnu, Jenna, ma mara daqala u meta kellu l-ewel baby tijaw, ftakaron television. U stess għala? Għal, jintaf xninkwieta. Għal t-tifel tijaj kollu leħun pal tijaj. Jien iftakru għajda ċaħ, ħassarni batlu messi għatlu bro għatlu tiltni. Le, u għandu, vera. Għandu naħ. So no. Ne. Mela, li jmiss. Li jmiss fidej xej, bindi kienet waħda li bata below the belt, imma ħan fajru jien. Kaja Kawki, Lex Tahuk. Tmur date waħda ma Gaja? One first date? Gaja isa little sister għalija. You know? That doesn't mean much nowadays, unfortunately. Yes, for me it does. Step. Ma ta' kollok ċertu valuri. ċertu għetaw kollem kremage gabbej hija u jaxab wara bejni u bejni. Għattajd inti flokana. Ġifiri le, il-Gaja le, anki b'rispet. Jina affaxxinajtni kif għatmed darba b'rispet taħuk. Ġifiri dik Jina ma li darba kontra, konsidrakka b'vendikazzjoni. Tajb, ma vera, tajb, Jena jidra esmera hu Kevin Paul. Le, Gaja le, mela. Okay, so she's a pass. Denise Gaffa minnajr il-ġim imma. Wow! Solid xorta, Liquid me. Tiġi xtajdli, solid xorta. Jek naħseb, mek waqt xie effe. Proset. Ma fimtix jena. Gaffa. Iwa, tajba. Missed opportunity minna ħatana. Għandek Kelmu għall-scripting. Għandek ċans meta tira minn mużika tibda tagħmel dawn l-affarijiet. Għaġvera tiġi. Fille, Iva? Ibsa, propjament, she's very soft. Le, xej, ma le, li miss. Fabrizia Faniello. Mix bejlaħu. Biex billi, ma vera ġo blezat. Bejnietom jaf jaqdu 13 punt. Ita għatu kol kienet, le? Ma għaddeċ rajab, la. Le, Fabrizia Faniella, le. Le? Fabrizia, le. Li miss mela Lidja Abela imma nazjonalista. Naseb Lidja tkun xitkun jena. Either way, Iva. Alternativa ma Norman Lower. Anki ma tal-ajkla. Ma tal-ajkla. Nurija l-ajkla jena. Tijula l-unu. Okay. All right. Mela, Valentina Rossi betlet zejziet. I mean... You have more. Jina li għad di plus. How can you say no? You know what I do, less is more? Għandek 8 uħal. Taj, bħajt fil yes. Yes. Li miss Karen Mamo ċefaj, imma ikkolem Jamie ma'kom. Bil-kem taraħ astinduna. Kamil tu zaħir, ostja spun. Zaħir, le. Minnu għek. Iwaw. Anki jek hemm Jamie. Fimni, Alex, tajna konna. Le, mux ek, Tajna konna, t-prova t-għadbu ximkien, ne? Npoġġiħ fuq il-gwardarobba. Illum jena kont fi traffic. Blajna zobtalla, ġidġo moħi. Ġidġo moħi bejt inkanta wahdi, blajna zobtalla, għax għaddejna minn ħattart. Mux bil-imma. Blajna zobtalla u x-xol ħana saltart. Allora kol, you're very perseverant. Dak li daħħal ġo moħħo kek kostja t-tam. Perseverant with 3 assists. Nistra. Vera, s-sek il-memessis, madonna. Vera, you focus on something, taqba tamela, tfajjar u... Mux nfajjar, nibda namel il-riċerka, nibda nfittex, meta xaħt jgħid li di basax tamela, it drives you nuts, you have to... Moħħi ġi, imma... Jissu l-spuna l-istess. Ekku ħanejt fejtħol il-ċajt. Jgħat naħseb li traġetta Justin Hub, herosti jgħat jarġa joħroċ. Ġene mus supposta għamel. Bak mux ekku. U wahda minn nis li tkellim dan għalilna sowa il-roommate tijak. Issa, biex
Niċċaraw kollox. Dan roommate tijak? Le, zin l-spare bedroom. Flatmate. Flatmate. Għax ma għal-roommate, bdejt nimmaġina ħet Jerry Hedek, u inkwetani, so, ma għal-roommate. Flatmate. Taqsmu kollox fl-imkien iġbi, taqsmu kamra, le? Le, kamra. Taqsmu flat. Kemm hu żibel il-flat? Mhuwiex żibel, nadif tazza. Nadif tazza, minn immaġinaħ li jkun vera hekk. Il-kert iwa, ma żewġ irġiel f'appartament. Le, meta aħna noqogħdu natfu. Dik waħda wkoll, dan mhux bħalek ta' inti naħatijak. Aħna kollox innatfu. Għax ixtib traċċa tal jkun baqa' tan-naħtijek. Inti taqsmu flat fl-imkien. Yes. U min jaqsam sor min? Dak il-ħosta għamil. Tajba di. U għalina wkoll inti toqgħod tistaħbiru tiħilqata meta jiġi. Mux li sajk noqgħod nistenni jiġi kollha, imma meta tiġi l-opportunità hekk. Meta ġej. Meta per eżempju nisma' l-bib u naf li hemm post fejn nista' nistaħba. Jitra. Jiena tajt naqata wkoll naqata fox kemm għandek jiġi. Dan qalli jew illum ma stax niġi, ħajkolli bżonn mor fuq program ta' Riki. U għal-bidu rajta x-xok jajtna għaruħi jek. Ma mbagħad etlu le. I smelled the bullshit. Not instantly, I smelled it. Bibqa jiblaħħa ġifiri kull darba. Daj hop jiblaħħa. Tajba, extra calories. Big time, u ġviri. Int għalawilek il-bono. Il-kuġin tiegħi ma nagħri. Għandek laqam Bono. U hija bono, u maħna hekk ta' il-drummer. Bono. Il-kantant tal-YouTube biex niftehmu. U Bono għalfej ġifieri. Meta bdejt insir naqra iktar nidħol fix-xena u bdejt insir naqra iktar magħruf, I would say. Kienu għadu għabdu mija jek, Bono, and it's Bono. Yes. He looks up to you, tajja kazin iġviri, as in he's very proud of you, ma nafxek għaxu għati għajlek. Imma vera, għax għalli ostja għalli kien juqdi għajli li jena nishti inkanta u d-miljon għawelek ju, għalla Bono. Eżat, vera, u actually nesċielek fl-axħar, ġifiri, it's a good one. U kuġinuk vera tal-ostja, xata point miskin għalli jaw, jena mbatim it-Tourette's ġifiri, nħob li t-nejek bija nifsi kollu. Għalli justet. U għalli jena mur postijiet u noqot nati brasi. U għalli jena għasek jisellim li kullħat. Kienet ċajta tajba għalli. Kuġinu kibatim it-Tourette's? Għalek jaf jisfen. Jivera jaf jisfen apparti ċajt. U bat ta' point għalli ostja u xbajt inti treddaħulu. Fajtek, whatever, għetlu ostja bomba. Let's clarify, so biex ikunu ċari. Mux oħra bħal tal-roommate u whatever, taf kif. That's another bonus for you having Tourette's. Għaxan it comes easy. It comes easy here for you. U għabat jitħaqas, ġifiri vera game kuġinuk, ġifiri ma nafux minn għalla nixin s-sena vera big time. Ekku. Pero, għallilna xaħġa kuġinuk. Wex, għallinkom. Għalilna li meta kontu iżar, meta tħorġu l-parties fl-imkien, kont tagħmel lejl tkellem waħda, kien jiġu fi kwarta jħod għad-dar. True story, ġeli ġrat. Għalilna mill-inqas erba' darbiet. Jiġi iġfirinti jisek il-Milan f'dal-każ sewwa, għax ikollok xi 78% possession. Mbagħad jiġi t-tim liħor jiskurik u jaħxik fl-aħħar għax il-possession uses. Ekku. Kienet qed jurini ħejli triq, basically. Kienet irawmek. Kienet jgħajli l-ħajja kollha diżappunti. Kienet qed jipprepara għal-Eurovision. Kienet il-estik. Basically, meta kien jiġrek, it was not the night. It was not the night, laqas xejn. Għaliħiwa. U kienem lejli ħoli, inti kontet kanta Dolmen, apparently, u ġiet il-prinċipessa tal-Malazja, ta' point xsibtu li jett jibbilaw f'sormi bija. Mux il-Dolmen, il-Fortina. Il-daħ bomba ħjara, il-Dolmen ma jdux jaħdmu maħna. Il-Fortina. Ija, kontet tinkanta l-Fortina, u out of nowhere mara Azjatika, as in her late 50s, ġeja tkellimni, like one of those people you got fil-hotel, ma tatix kas, like kun alright ma kulħadd, what I mean? U għalt li Her Majesty would like to speak to you.
Not Her Majesty. Fil-14 għadin. Il-14. Għara kemm hemm moffa. Għal bil-Majesty. You know, like, Martin, kellima jena decided we want to invite you to come sing in Malaysia for my birthday party. This was qabel jew wara Eurovision? Qabel. Qabel kollox. Sena qabel. Ostja, Sena qabel. U jena, għet nitkellem maħħom tajtom bid-dettalji ma was like one of those ħafna empty promises li ħaxsib ta' bullshit. li ġru fil-karriera tagħna. U Tamara li ġemma wara batit li email u jena short I wasn't believing it għat jena mirissa noħroċ 1 cent mussa nixxi xi biljettien jew hekk jena ġvi qabel ma nara l-biljetti tal-ajruplan u mussa nemmen. Oh, ma ġviri, it was all really ġif, but morna l-Malazja, you know, like kienu għadin jistennewna bil-karozza, kull fej morru, fej kunem, you know, bil-escort il-pulizija. Bil-Ford? Le, mux bil-Ford. Ġviri, it was... Pro shit, full on heavy stuff. Ekko, strina. Kienet sabiħa għustuża il-Malaysian Princess? Zmani, kienet naqa kbira, u fil-sens. Kienet naqa kbira kif? Kbira fleta, kbira fil-Bira Max. Bira Max. Both. Both. Amma interessanti kif dina qabdet ostja minn out of the blue, il-meni taret. Saxħa ostja. U, kienet esperienza sabiħa, but, you know, mek, per esempio, jġildu kważi to really ikunu ospitabli, ma jistaw irridu jihdu kull imkien, they want to show you off to their friends, you know what I mean? Pero esperienza sabiħa, għax ġilwi zmija, għax bżajt mur wahdi. Ejja, bżajt mur wahdi, vera. Imma xu kien imur ħafna Thailand u daw l-affarietek, allura so għat mela he'll be familiar with the culture, jina għat ma kontu. Xekka Asians kolla l-istess. Mijiet u għalufta kilometri jem bejniet. Imma Thailand u Malaysia viċin. Ejja, fej kontinti u... Le, viċin, kien il-border, ġiviri, we could drive to Thailand fej kontinti. All right. Yes. It-nej li jumma jkluq tates. Tates ma nafx, ma jena jellyfish kilt emmek. Jellyfish kilt? Xien l-ek taħġa stramba li kilt? Jellyfish. Jellyfish, Dwejja. Ġellek taħġa stramba li kilt, Max? Ġellek taħġa stramba li kilt? Barra l-mara. Liktar ħaġa stramba li kilt. Jina kilt cockroaches. Jow xie tibdu ġurati Provajtom dawk jien. Tajbin jiġu dawk. Jiġu crispy. Scorpion naħseb l-arti actually. Min Thailand. Akmadat. Imma da, tu għama ta' ċarkol da' iswed tu, l-ek naħseb ġas jitfawx fin-nar. Il-wiz għallilna li dan apparti mill-liġi tal-bon chance. Għalli biex nsemmilek, għalli musa najlek xini, għalli semmilu il-liġi tal-bon chance. Diki. Il-liġi tal-bon chance. Mela, il-wiz huwa 14 sena kbar minni. U aħna meta konna tfal, we look up to him, he was the cool cousin, the rock star cousin. Bil-long leather jacket, bil-bxar u lurek, isu Neo ta' The Matrix, ek taf kif. Isu l-kantant ta' The Verve, ek dak it-tip, he was dem kollu tfajlit zbiħek waħna. Il-law, man. Il-wiz, il-kuġin, man. Kull girlfriend kollu, you know what I mean? U darba kien għalli xi darba nagħlmek il-bon chance. Bon chance basically huwa fej jiġik iċ-ċans ħudu. Okay. U dik il-ħajja ta' il-mentalità tal-wiz. Il-liġi. Il-bon chance. Infatti aħna qulna tant you looked up to him li darba biex tkunu bħalu intu hook għaxxartu xarxu l-xin. Konnaf li ħatajda. X'kellu xarum 10? Daka kienet qed jaħfiflu. U għalek xarek libba. U beda jqassar xaru bil-mot il-mot ħalliba tkun xovja. Eżat. Dija xajda u tat najdek jena. U jena u hija mux Kevin, għax aħna din tlieta ħwa. Jena u hija ta' bejn u bej Kevin, Kyle. Kenna xarna twil mushroom very 90s. Il-bobba. Dak ix-xar mushroom ek. U kien hemm perjodu fej kien hemm vera titwalilna xarna u hekk u jiena il-frenza kienet toqgħod tiġi ġew wiċċi kienet tiddejjaqni u hekk. U niftakar at some point kien Christmas Eve, ġifieri da, mhux any other day. Christmas Eve immaġa sejr qudies ta' nofs il-lejla dal-antennanna u dawn l-affarijiet kollha. Jiena u Kyle badna l-imqass u tajna l-frenza. Straight. Tag life. Hekk biex ma tkunx
f'wiċċna. Dejja Issa, f'wiċċek. hija, eżatt, għarinti le. Umbat ikollak, peseb, hija u perit illum il-ġurnata, imma minn dejjem, allora tijaj ġid vera polita. Għax qataħilek hu. Taħħilju. Jiena qtajta tiegħu, jiena Ġibtu lu ħażina. ġibtu lu kontemporanja. Tajba. U ovvjament meta mbagħad ommi missir qegħdin jistrieħu għal qabel il-quddis ta' nofs il-lej u vera rrovinajnielhom is-siesta. Kien kont intik xabban ħasrek kien ma kont missierek. Tiġi biex xarek. Mela, ħajja, tiġbin niftakar mort fuq missier, kien ried fuq stufan għatlu, da, bat tipo, u l-ek, mort lu ġowiċu. Biex turiħ xarek. Ġejt tajja. Kem ġikun issa. Fabulous. U dak, tipo, xin ambjat, u bat bar bil-kwit, dej ommi biex jajdila, dara u jina minnaħal oħra tal-flet, nisma, xara! Mela, paniku. U dak il-ratija, taħseb għar xin rata Karl li għarrim. Muxek, disaster. U redaw kuġinuk, ovvijament. Umbat, ovvijament, la aħna konna fil-miliet morru għant il-nanna, fil-ħodu, dan. U kienem it-sijiet u l-kuġini kolla miġburin, u ommi daħlet tiġri qabilna. Biex tajdlom, issa xin jitlu, nfaqaw it-u bijom. Ħalli jitalmu. Hard lesson. Għankom mok preparata kal Eurovision. Eżatt. Ta' t-sokkor eżirek. U aħna, ma konniex nafu li ovvjament u xħin nitlu t-sijiet u l-kuġini kolla. Ma vera like they exaggerate. So għamlu. Kyle hija inkiser u daħal fil-kamra tas sodda tan-nanna jibki. Jien tipo maħħaċ pjaċir, imma taf skinnek minn meta konza. Ja, kien aħjar minn taħuk. U kol, kien iktar prezent. Tu biferom minn bat il-ranġaturna naqra. U niftakar ġifiri Joseph, il-wiz ġi fuqi. U vera tisaġerat daħ. U jenatlu, like you, Joseph. Like you. U dak bazzikament, bħal tal-cartoons, dik id-droppek, il-cartoons. Ġifiri, inti għatajdi li l-familja tijak they reinforce bullying. Le, it was a lesson, tough love. Jena naqbel maħħam. I am pro tough love. Jiki kuti għiex kan għajta t-taraċ, sawa? Għax there's no better way to stop doing something than physical abuse. I am very pro tough love. Tijak għada wahida. Tijak għada wahida tal-kelba. Ta' xara stessu. Ta' bħagġa normali għamlu t-fajli, taħtab kull t-fajl għata ċara stess. U mux kullħat għati zabba. Tijak sess għattajtu kert. Le. Ejwa. Kollek? Ejwa. Usti minn kollox taħseb li tajjeb. U ġifiri u taf meta u 3 snin wara di tal-Malazja ġajt mort il-Malazja. Tkanta l-prinċipessa il-kuġina taħħa fit-tieċ. Hemm video fuq YouTube. Inti misirt minn ġew, hemm dati daħluk fil-wirt il-Malazja. Le, 12 sena nesewni issa. Nesewk issa daqshekk issa Kevin Paul forsi jmur. Ma provajt ċek ċekanata. Provajt tidħol fin. Kien hemm il-wirt kien joħodielu. Hija ċilġaħed. Vera, għax meta tlajna l-ewwel darba, tela mija il-wiz u kien hemm it-tifla ta' xi dama. Lady ġifiri, iffanzjatu bl-ikraħ il-wiz. Ja, l-wiz. Iffanzjatu bl-ikraħ. U jħin kollu d-dur waraj, u ekku da u peress li kienem naqra age gap u jaflu ħanerġaw morru mux ħajġeġi il-Malazja. U ekk ma kienx jett itija il-dal. Jien kontet niġi ħazin, wen. Jitlajt ikata, tipo. ħat ma jridni. Well, I mean, ħat ma jridni is a big thing. 3 snin wara tela ħija miħaj. U kien hemm l-istess xi kuġina minn da familjarjali u letteralment mhux biċċajt qed ngħidilkom tawna l-flus biex Kevin imur date ma waħda minnhom. Solid ostja, pimpi ġwan. Prostituxxejt il-kuk. Eżatt, Tawna l-flus biex immorru. Kemm jiġu, kurjus jena. Kemm jiswaħu. Inti kemm kunt lest mur date ma waħda. Waħda disaster. Kemm lest tamela? Tu biferdi ma kienx disaster. Even easier, but let's take a worst case scenario. X'qed ngħidu disaster? Qed ngħidu fridge bis-saqaj. Claudette Patch. Claudette Patch, xaħt li idea, xaħt li ma jġbok. Anyone. Just ejja. Hypothetical di. Għamel offerta u ngħidlek. Ġiġi, ma tnajdlek jena xinu l-level Ma tijak. mux skont ġofru li. Il-liba kemm diffiċli, brother. Qed ngħidlek jiena jekk hemm Ngħidlek spara numru, ngħidlek nameli. 100 euro.
Le. Ma tmurx għal €100 dejt. Anki għal 250 pakket twisties namel. Safi xorta jew. Inti l-pakket twisties bis jixxik. Xorta. Jena sirt li jekk hemm ċans għal xi ħaġa noħodha issa. Bon chance. Bon chance imma mhux bon chance ta' bon chance mawweċ jiġi għax kollox jiġi li jrid issa di stage. Jiena bal-mara nħobba ħafna qatt min ħan nitlaqa, qatt min ħan I'm never gonna cheat or never anything żgur. Imma jekk jiġi xi ħaġa whatever niġi nsibha ma tlet minn niġġor kamra ta' sodda jkolli nitlaqa. Whatever comes, li ġili rrit. Anke imniħrek vera zbieħ jidru palissa. Mettewra fuqom terapijek u mużib il-kodat paċ ma' witti fuq l-imħadda. Mux ħafna, vera mux ħafna s-sja. U għalluna u koll, jinti tħobb tilab il-lob tal-idejn. ħafna, tħobb il-lob tal-idejn. Da xieġifiri tħobb il-ġerriħ? Il-lob tal-idejn xieġifiri. Ma nafx, għalluna, jinti tħobb tilab il-lob tal-idejn. Jinti po jinnaf. Rough play. Le, mux vera. Da naħseb il-wiz kien għadu taħx ħaġa. Meta għalina daw l-affarijiet. Inti xfiri ma tħobx il-ġerriħ, najdu. L-iktar mistoqsi, ma xax tfol fil-personal. Le, muxek. Ġas ħaġa zaħira. Iktar dawk li bdew doqqu z-zabzafa. Imma jidru experts dawk. Istet nifem. Għal-ċiġda taħdejja. Ejlu xi 5 minuti ċas kwietek. Għax istattara l-skripta. Għax ġirja tajba u lem dajem sabiħa. U l-spooner għandu storja ta' ġirja tajba minn tija. U marriċ jgħida, imma we're gonna force him to say it, so. Issa xorta u għandu l-axħar. Mux bil-liba, insejta u Kristu għajneja taf kif kellu. Xiri l-istorja, Bazzikament meta kont zaħir. Kem kellek żmien? Kelli 14 u tafint 14-13 taqbad tiġi kis-saħna tad-doluri u darba minnhom just mort tant it-tabib u ddeċidejt li l-waiting area kien post vera tajjeb fejn naqbad inġerja. Daqshekk biss. Kont waħdi. Fil-waiting area tat-tabib. 14 sena. U dak nizzilt il-qalsit salek kisi, jekk waħdek bil-qeda fuq il-bankiet. Mux id-daħal idejk. Megazzin ta' tħalli t-tabib fil-waiting area. Idejk fil-boot kifex idejk fil-boot. Isma, mux jeans, sewa, mux bil-jeans. Idejk fil-boot kif iġġeri, idejk fil-boot. Isma, naf li inti għandek il-fowpa kbira, ġifier nifhem għalfej għalik diffiċli, ma tifel ta' 14. Kiex? Fejma, vera, xamil ġo, għal-situ. That's a good question, aħjar ma nafx. Jikkel, għed titkellem fuq il-bwiet, jena kelli siħbi, ta' konna l-iskola, kien għal-birek kellu għed vera kbiru, ta' zaħira, ta' 15, ekki fucking massive. Kien jaqta toqba fil-boot. Sowa. U kien id-daħħal ġismu mqajjem fil-boot. Ikollu per eżempju koka u pizza, jmur forx ħatjeda, tista' ġib li l-wej, ċwievet. U daħħal id-dejn, u joqgħod imisit, għaw ċwievet, u taraħem jitħaq għad. Kont skola ma' John Suda. Vera heavy, ostja. Wasi din nitkellmu. Kemm simpatiku jħassra. Il-liva, wasi din fuq suġġett tal-żbub. Inti tħobb is-sajjar u tikol affarijiet, u ġifieri. Għettilna li you're very good at cooking. It's your as such, mux your calling. It's the only thing I'm actually qualified to do. Jitħobb is-sajjar, toast? Met. Xinu? Met. Met ġifieri. Met. Il-leba, vera good boy. Sibtu għet jiblafja. Methamphetamine. All right. Le, proper shit. What is your favorite stuff to cook? Laħam? Meats, barbecues u ek ġifieri. Eżatt. Aħna dorna naqa dishes internazzjonali. Ġaral. Ġaġet tara l-ewwel dish internazzjonali. Aħna dorna naqa dishes internazzjonali u sibna classic dishes of certain cuisines. Right. U inti tali you're qualified as essentially a chef, tgħidilna if our twist, our fusion works or not. Okay. So aħna bdejna bl-Italja u għandhom ovvjament il-carbonara sowa. Aħna dawarnija carbonalla. U flok gwanċale ġifieri iddeċidejna nitfaw l-ostji. Iktar jisum eksidi bis-salib.
Ma taħdimx platt tal-ostja. Ma taħsibx ħalli għali hemm il-krema, naf mhux suppost hemm il-krema fil-carbonara, imma hekk tajjel. U tajjeb platt zambi. Il-liba tajjeb. Naddu għajow le? Taħseb, naqa melħ, naqa parmeġġano, mux parmeġġano, pecorino, romano, sorry. Uweja, jidher tajjeb le? Platt imbir. Tiklu le? Platt imbir. Jaddi? Jaddi. Jaddi tajjeb, għalajt, li bis. Li mis ma nafx kemm ħajaddi. Ħammorru l-Greċ. Għandek id-daħqa ta' kwizzum ta' tfuqqaħħa. Azmatik id-daħqa. Ejja, li mis. Lesta li mis. Ma nafx. Ħammorru l-Greċja taf li għandhom il-ġobana u l-feta. Sewa. Ħanamluħ high protein u nsemmuħ fetu. 100% fetu. Lew. Le? Le, Ma jadix da? Il-password ta' kassuola da. Ta' mistax minn kemm ikun mielaħ. Il-fetu. Le, xej, mex, xej. Mela, ħanmorru lej Spanja, sowa. Daw Spanja għandhom il-paella, sowa. Sewa. Issa, aħna nafu li xejbin miskin misiru madux fajtu. Allura da dish ġi fajtu għadu ħaj, imma tela minn ma ċikun jaf. Abbandonaħ. Allura ġejna ispirati ħafna minn mistorja ta' xejbin t-dish. Flok paella ħanamlu dish unsejħulu paella. Jiksa dak papaya. Papaya, taħdem u kol. Papaya, bidmuħ ta' xejbin. Special ingredient bidmuħ ta' xejbin. Naprezza li f'qajtu bil-lumi għal-istat. Naqamur da d-dix. X'naħseb? Iswari. Ġili jużaw l-ilma baħar biex jizajru ġiviri. It might work, bil-mel. Could be. Process, U inti mbagħad il-valur tiegħu kun ta' minn huma d-dmuħ. Eżatt, Ġiviri kun id-dmuħ tal-persuna. Fine dining mouse. Ekku. Specialized dish, ostja tajba. Feel you accepted the Yes, papaya. 100%. 100%. Papaya was a good one. Papaya. Mela. Papaya, please. Ħamorru Thailand. Fej għandhom il-pad thai sewa. Sewa. Ma nflok pad thai ħansemmuħ Pad thai, mux pad thai. pad thai. Petti għaj ħansemmu ħana. Fej għana nofru service fej ġib il-pet un sajr wulek. Oh god, no. Fej flok petti għaj. Mandek ġafej telabora, no. Ġej, ma nelaborawx, emmu koll il-restaurant imma, preparajna koll il-restaurant. Ġifiri. Fil restaurant il-petti għaj. Emmek t-mur għal 12 euro tiħ il-pet u jgħamillek petti għaj mawx. Ciao. Le? Next, ma taħdiġi. L-India għandhom l-onion bhaji. Aħna deċidejna nagħtu twist na iktar rustic u nsemmuh onion libaġni. U flok il-bajt għadhom bil-liba, bażikament. Onion libaġni. Ja. Le high protein daw jiġu. You would know. Le, jena. No. No, ma toġbitekx di. Laqqas, xej, zero. Ħamorru l-Etiopja, namlu il-platt tradizjonali. Il-platt. Zero calorie, keto friendly, fat free u organic. Etiopja. Konnaf biex xiret. Vera, Konnaf. Propjament konnaf bxiex maħreġnix. Mela, li le? Laqqas? Tanċem xtiq, għolem. Daċe, naqlajt. Ta' ma d-dawar tal-platt, għandhom xi ħaġa. Dawar tal-platt isu għax raġuni isu l-bandera tal-Unjoni Ewropea ma s-sabti ta' mal-fejn. Vera, stiħaġek, kamluħa. Jena għabet l-għam on an Ethiopian flag, ma nafx għabet bil-bandera Ewropea, vera. Anyways, daw le, musanara. Mela, ok, imbat morna Hungary sowa. U Hungary famużi għal-gulax. U aħna għedna li dal-platt ħanamlu xillost jarridu aħna u ħajkollu jiklu bil-fors il-guest, ma jkollux question. U minn flok gulax ħansemmu
Cool għax nifqalek sninek. Toġobni, men. Niddeċidu għana. Toġobni. Toġbok għax bitek sninek. Tajba? Tajba. Alright, tajba. Tajba, għana għamil. Tajba. Mela, ħammorru l-Kambodja, namlu l-plat nazjonali, Ma ħanbidlu xej. u ma nbidlu l xej. Da jismu fi xammuk. Literally, għandhom fi xammok. Classic, di just nġibu għan b'dan biħu għalleċ il-fest. Fi xammok, tu Dar for tara jisponsor actual program, dak zgur jisponsor lek il-podcast. Fi xammok. Għax jider il-line, dak Eżattu, ma'kom, same level. Eżatt. Fi xammok, ovvijament, I'm gonna allow it. I mean, ismani, can't shit Ruma on ma their sax ma tarax traditions. il-papa, tkun jgħat Kambodja, ma sax Ma tux fi ma xammok. tu fi xammok. Sax tiħdu fi xammok. Dajba. Li ħanamlu u koll ħanmorru l-Ingilterra, ma tantx għandhom xie ikkel tradizjoni, ma għandhom il-fish and chips. Nafu il-fish and chips u għek. U ħanatuħ twist Sirjan. Unsemmuħ fish and chips. Bitch chips. Isa nugget dik. Le, fish and chips u kod, u deep fried Fish kod and chips. bil-ġips. Le? Naħseb u jrid jgħidilna kuxiva jew le. Todlo? Jena li jisek tfajt zewġ bitċiet fish fuq il-remains tal-Palestina kif hija. Vera, ġiet u Uwejja, guys, madonna. Ġesu. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. X'namlu għanadduħ? U x'ngħaddu. Ħammorru l-Ġapan, għandhom il-chicken katsu, imma ħantuħ twist taljana, chicken katsu. Zobda kwestja. Teċ kem kelli nistaħba mit-tifla biex namlu dal-edit jena. Fejja da zzajra. Chicken katso, ħanza duwa? Jien basically qed inħoss li u dak li blajt jien meta ġejt fuq dal-programm. ħafni ġar, Lew. Le, ma nadduħx. Le. Ludi ostja kien il-katsu. Ludi kien il-katso? Katzo karjes. Tijak u kol, bye, le? Tijekol. Wasalna fl-aħħar tal-programm ħanejt waħda ċamara l-sponsor zabel mana u grazzi darboħra l-Xakka Grill, guys, jek tiddu tiklu xaħġa mux chicken katso, morru semmek għandhom laħam vera tajjeb, Meat House tal-ġen, l-online intimates.com, tiddu naqa fun time in the bedroom, għandhom naqa kinky stuff, itlu emmek għandhom delivery discreet u kol għad-dar tijek, ma ħat ma jkun jaf xed tamel, mux tamel, jek t-tejdilom, go ahead, fu kol, no problem. Gozo Creations, għal kull tip ta' signage, be it banners, posters, ġviri A-boards, edin kollox printjawna l-stickers fuq wara, għanna koll sign u dim kollox fidejhom, grazzi kbira, kelmuħ il-laron ta' Gozo Creations, Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-fiancé tal-Spoon, student self-defense, best place to go to, Lair Labs u koll, xoli ħor tal-Spoon, 3D shit, you need more 3D shit, go ahead and speak to the Spoonie, u grazzi dil-Matt Photography għaw li dejjem jiġi maw, jihdu ritratti day in, day out, makes us look prettier than we actually are, ġifiri, jena for sure. Il-sahibna hu Kevin Paul, le, dakka sabiħ bizzejiet. Imma, grazzi kbira li l-kertek, ħatja xibra. It was a good one, le? It was... For the most part, yes. Worse than you expected? No. Better. You eased in a bit. Yes, I saw you yes, at the yes, beginning konna naqam bimbezza, man battati u... Muxek. Għandek If you xaħġa... can't beat them, join them. U jena naħseb inti parti mill-cool crowd. Għaxa jena nara li inti tuqot ħafna ma Matthew James. De? Korka sama uġi u kol full program. Tawa. U naħseb edin grupp ta' artisti li you genuinely do it for the art u mux for... Perfatti, fil-bidu meta date title li jem ħafna pika I would say it's normal li kunem professional competition. Imma l-iktar ħaġa, naħseb edin f'chapter ħafna artisti l-lum ġurata li kważi we help each other minn wara l-kwinti. Sabiħu. Ġifiri, per eżempju, jinnaf Matthew James kallu bżon, partikolarna semmejtu, kallu bżon jgħamil filming u uża l-studio fej namel rehearsals jien. Jinkalli ċaħġa u għatlu, smat nisġi film jaħuli. Jien ġeneralment naħseb li meta jiġi għall-arti iktar ma naħdmu fl-kien, iktar ma tikber ix-xena. Mbagħad it's just a question of talent u m'hemmx tagħmel, jemmen ngħidu xulxin. Mbagħad jekk jiena xili dan konvinċi jisma' lili fuq jisma' lilek, good luck to you.
imma li tgħin xulxin naħseb jiena vera. Collaboration is better than is the new competition. Jien hekk naqbel miegħek u jiena naħseb vera anki fil-comedy ostja, jiena vera ma nara xejn collaboration lejna. Comedians ma tantx hemm li xu jikkollaboraw magħna, il-ftit li hawn ġifieri ngħidulhom guys, please feel free. Speak to us, naħdmu xi ħaġa, ħdimna ma' Ashley, ħdimna ma' Kyle, we will more than glad to do it, ġifieri, whoever wants to. Iktar nasab xena żgħira milli. Imma insomma żgħira, għamin għandu nieħru ikbar minn tiegħek, bro, u għadu ma swaslhom kien, ġifieri, u dan ħadd ma tikobra, imma fidejhom. Jekk tridu aħna ma nixtuqx nikkompetu. Mhux qed ngħidu għall-PJ, aħna tissemmi l-imnieħer mhux qed ngħidu għall-PJ. Le, eżatt. Imma u għandek xi ħaġa ġdida ġejja Kert, you have anything new planned? Yes. The works? Later this year ħanoħroġ album, finally. Proset. After 13 sena li l-aħħar album kon ħirġtu 13 sena ilu. I mean, dejjem għaddejn tas-sajf, thank God, hemm ftit shows mhux ħażin. U l-album where will it be available? Or Spotify, YouTube. Spotify, YouTube. Physicals ħatamel, LPs u kollox, jew not yet? Not sure. Probabilment namlu numru żgħir bħala imma aktar per esempio bħala thank yous il-sponsors ikunu tokens top fans li jiġu kull performance, per esempio dak dem t-reserva ftit. Eżatt, u socials fej jistaw jiġu jaraw kien nies, socials anke forsi biex jisaqsawku ħabbattiġijiet, whatever. Plug yourself, I'm trying to... All right, thank you. Throwing you a bone. Yeah, I mean, Instagram, Facebook, nkuret nwieġeb meta jibatu li dem nwieġeb jiena. And it's you, genuinely, mandek xi... Fuq Facebook u Instagram jiena. Meta jkun the real profile, għax mind you, Balla fake profiles Tijak? Like, fil-ġimma easily we report 2-3 fake profiles a week. Balla, bax vera ħessil. U ġifiri kien hemm min ġiskemjat flejjes gbar, ġifiri. Leba, ħabbar l-identità tiegħek. Eżatt. Business venture ġdida, bro. Għasem ismijiet. Iktar jintkellim tukol. Le, ma vera ġivi biex appart ġaj, biex joqdu attenti għax. 100%. You know what I mean, like kien hemm min like telef 2,000-3,000 euro. Heavy shit. Why? Lots of scumbags. Allura poġġejt, like għamil nefert biex ikodna l-verified logo, il-badge. Biex niftemu Eżatt. You know, ġivir meta ma jkunx hemm il-badge mhuwiex jiena. Għast ħallas għalija. Ejwa, ħallas għalija, ma ħallas għalija apposta ħabba fek. Probably to get it you need to verify it's you, mu sejti jelek għal-baz. Le, mux ġast kem tħallas. Le, mux ġast kem tħallas. T-verifika li vera inti l-owner. Għax jek niskemja nislet telefon, ħallas 50 euro għal-badge. Running cost. Imma check you anyways, follow guys, follow Kert on everywhere, very proset ta' veru, very upstanding, good to vera pjaċir il-tajt miegħek, brother, big time ġifieri. Thank you. Very nice guy. Grazzi u kol kbira lilkom il-telespettaturi tiġu le. Podcastaturi. Il-viewers, man. Il-viewers. U tal-program tittaqtaħħa. Vera, podcast. Għaxem differenza, vera. Grazzi lilkom kolla, guys, isseguna kullimkien @bytobacon, YouTube, Facebook, Spotify, din kullimkien patreon.com, patruni kbar. Pero, grazzi kbira l-lum, il-mizita speċjali, Kert!